Pinagwe chumudinga he. Munazangara ndi munanengi. Munazangara yumanyi. Ndeshe nkume munazangara rinacho. Munazangara yumanyi. Kwinzira kuti zidanza kumkala kuti tia wanyi. Kumana. Ndei yona nengi ndinazangara. Chima chuna zangara ri. Unazangara chumani. Mulodina chipapiri kumakasa. Okay, indenoku munazangara ndi munanengi. Munanengi. Hinyura nengi. Kosi tunazangara rinecho. Tunesuna kuti izudanyi. Izudan zambi chinawai. Anga hadinga kunu chaka chinamani. Enjiri kuno wanyi. Aburi kuinza kwa wanyi. Hey, tudina wanchu amavula aburi kuinzako. Okay, yumanyi chwatangiri hinyuko wanuka. Muchu wansang. Yadinga naud. Yes. Hey, yuyara nanuki. Walala ni nchwambi. Okay. Iranga muchu wansang wadinga naud. Omazo una oshare machuna sakiri. Kuivula mena ne. Mlongandile chukuchware kwa na mazo wana. Walala ninga. Good. Mucho wansang. Chashmine should forosia udugudi. Forosia, yes. Unavula mende. Martha. Martha. Mucho wansang. Chwasuneke nechu dihana. Chwatere hadiyu manu mkanda wanzambi. Hey, akwe trouble kuchukui dizi sanga yumechwa dizi liduno. Jimuna tangishi na avuri ya na iluwa ngeshide. Yes. Tumusagiri gona mgwechu. Chwatangiri nechu di Yesu wa munga. Chwashumini nechu anchwa mavulu wana mteni mwantesu majina mavulu nechu. Majina nechu mana mtenu aluwa ndi makwawu alonga. Makwawu elanga hii. Yechwakeri kudiza yumanyi aluwa ndi alala. Aha. Dichamire jenuku. Yesu Bible hinyi. Mwamtia ode. Shemuel. Yesu Bible hinyi kudei. Shemuel. Yesu Bible hinyi. Mwamtia ode. Yawamuluka ne hinyi hei. Hinzambi. Okay. Shemuel nindi hinzambi. Ama kwawu. Chamu inu chei. Mwana kanzambi. Henga. Hitata yei. Okay. Himwanta wei. Okay. Indi anchwa mtena nga Yesu na udi munjira shakuluwa. Yuyara na kwanuka. Indemoni yanyi? Ya Belzebuli. Indemoni ya Belzebuli. Mamuluka Belzebuli. Chamtangiri na udi yinyi? Satana di mwanta wa ndemoni. Mwanta wa ndemoni hinyi, satana. Muneri kuneni satana wadinga hindemoni wanyi. Amulengeri wadinga hinyi, hikangelu. Ilanga hanyuma ya kuvulumuna, nzambi haku munatila hamaseki haku mfumisha muyulu, di habalu mkiriku ikalanyi, mwanta wa wanyi, wa wandemoni. Nati kwa muna kwa nuka izuda Belzebuli. Majina alima kwao. Ichwa tariri, ana mchumbu anchu mwanta Yesu. Ni ya mtene numu mkanda wanzambi mpinjenjiri ya maseki. Atama, aluwa. Engana chungu kwa yimu. Indemoni ya Belzebuli. Ijina di kwao. Amozirema mtena nga Yesu nao hinyi. Amozirema. Choyiri kama amozirema. Avala nga yamuchidi hinyi. Avala nga dilema dress necho. Nyinkukumba. Amtena nga Yesu nao hinyi. Allah. Muhammadi. Very good. Tumusagiri luku. Amtena nga Yesu nao wadinga wika profetu ne hinyi. Ne Muhammadi. Ilanga Muhammadi wa dombadi kanyi. Yesu. Odi chatangi shanga uma Muslim. Chinategani. Amtena nga chengi nao. Yesu wadinga wahi munchwa muwahi. Wadinga na kwenda na ukwasha ana anchu. Adinga na ikatu. Adinga na ukabakana na nyisongu netu. Okay.
indi akwechu a Jehovah's Witness amtenanga nawo Yesu hinyi a JW mwalika JW amtenanga nawo hinyi kuduwena Yesu hinyi munavuna mende nawo Yesu hinyi nawo Yesu hinzambu wanyi hikanzambika munanuka wamazunecho mu Bible ya wana balumu ni heji mahasoneka nawo Yesu hinzambi anasoneki nawo kanzambi omazo amawainda atama good indi akakatolika amtenanga Yesu nawo hinyi twatangire chensanwa necho eyo mwana ka Maria nanyi na Yosefu chengi naudi chengi naudi enga tunasagirire kuti mukwa mtu atangire naudi amtenanga chengi naudi hira mkwera nawo hinyi nawo nei Maria wadinga ko wanyi mteno Yesu ekala koko inecho anaidimba anthu amavulu mukaika no nimwichunga ndechuda Zambia sweje anthu amavulu enda alondera ntangi yaluwa ndichuna musakirire nzambi chitunenzi kuno kulonda situation kubakula mukanda wa nzambi omazu imuna atambula adai papiru muishimana mulonga di mazu icho kushinshika mukupompa kwa chikwejima chinategani ninana mazu icho atachikiri chaka china amani ninawo alelu chukuibomba hamu chukuchwalekaho mulonga chino akinga chumwiulinyi Yohanu munani nguru yo chamwiri Yohanu yakutachika mulongo chaka china manecho chamwiri Yohanu necho indiye som Bible hi chino okenga Yohanu atuleja atwale kuna kutuleja indiye som Bible hi hinyi dichutangenu mazu adi ani papiri chuna yichu dina ilanga ino kanda mtangi awa mazu makwawadu wani mutichi ni kutangami chukua na kushinshika hamuchu wansangu woumu indi Yesu wa Bible hinyi choshenu hamu indi Yesu wa Bible hinyi indi Yesu wa Bible hinyi necho ndi indi Yesu indi Yesu wa mu Bible hinyi chude hamunecho tunakwiulanyi Yohanu mulonga tunakwiura Yohanu mulonga tunakwiura Yohanu munanu kimazi chwawo sheri necho mulongona chaka china mene mwadingako necho nei kuna mweka ni sanku ikeleng nawo anchwana azungi necho chudi kuno kusakeji necho ndi chukiruka yimena mweka nukuna chukiruka ngai chinga ne uri muntu wera ngai mulonda oshana ule dimwena yumanyi kudidinizu wadimwena kapu wati wadimwena kap bayo watecha kutia wanyi ne amatha azunga na forosia necho iyo mukuru mpidi waimona iyo nakie kwiruka walala watachika mkwao hinyi iyo kwena kwiulanyi chinge mukuru mpi umwiri necho ilanga ne ukutia amazu akosha iyi mukuru mpi ekwa uyo nashiri kude ukusenda ntwa mbi huko na kushimuna yume yaluwa necho ndichuna kumwiula Yohanu mulonga Yohanu di wadinga hamu nanyi wadinga hamu na mwanta Yesu necho Yohanu wadinga hamu nanyi na mwanta Yesu wadiri nindi wadiri hamu na mwanta Yesu kuda wadiri hamu nindi necho wenderi nindi weri chengai very good waosheri nindi chuma chikwao
chuma chikwawo tunawo shinechudi wadinga hamu nindi wadiri hamu nindi wenderi nindi wawosheri nindi nimukwena kukuka anchu na kukwasha akabaka na adinga hamu nechu dichinechu nokenga kuiruka walala nicha tuleje mkwechu nindi kudimazu ayedi icho adinga na kushinshika walala ninga nchwambi awamazi kuivula menane okay kulonda chiruki anyaoshanga walala anyadimbanga akwawo hano amaseki chwekala mwenzala walala ndi nchwambi necho ninecho anti chwakenga kutirira yume yakuchwa walala chwa ukenga wani mulonga chwailera walala chwahera walala mulonga di mulonga nyidimu yechu yata nyidimu ya mchidinyi yanshi dinecho tuyeni kumukanda wa Yohana chapter 1 enimo kutia mchini kutanga chini kushika verse ya 11 necho dianda chikilima verse muku ilangahi muku mlondera amne kutanga verse ya 1 na kuime na verse ya 18 chinatega nindi TN1 now hatachi hadinga izu dadingi na nzambi diwadingi na nzambi hamu kufumisha kutachi yuma yejuma airengeri kudiyena kikwekaya chuma chalengeri uchakubula yena kuchirengako mudiyena mwadingi wumi owu wadingi chejeji cha wanchu chejeji ochu chatongekanga mu mwidima hiwachwesheri kujima chejejuku 6 kwenjiri iyala umu atemesheruku di nzambi ijina dindi Yohana yeni uwenjiri ekari chinsahu chachejeji ochu kulonda ejuma akakuweleri chakushimunayi yena Yohana 8 yena hadingi di chejejuku wenjiri kulonda kekari chinsahu chachejeji ochu chejeji chalara chenzanga mumpata munu mwishina chatongekelanga antu ejuma yena wadingi munu mwishina mpata ya munu mwishina airengeri kudiyena ilanga akwa mpata ya munu mwishina hiya mwirukiruku wenjiri mwindi yomweni antu indi yomweni hiya mtambu iruku ilanga ejuma amtambu iri wayinkeri wanta wakwikala anyana kanzambi wowenawa akukuwerera ijina dindi wena chavari kiru hiya vari kiri kumashi hela mwatongo ilangao anchu hela mwavari kilangao anchuku avari kiri kudi nzambi 14 izu idi kuikala muntu washakamini mukachikechu hichuku banjira lubanjirwa kulema kwindi lubanjirwa kulema kwa mwana katata umuho wenza laluwi ni walala Yohana hakuikala chinsahu chakumushimuna hakubidika nindi yeni udi inatene ni nami kukulondera wambadi kami mulonga yena wadingi koku amikanda nivariki kukuinza la kwindi wejima wechu tunatambuluku niluwi lwa kulunjika haluwi 17 mulonga nshimbiye njilili mudi mosi tutangirenu hamu mulonga nshimbiye njilili mudi mosi hakuila luwi ni walala wenjilili mudi Yesu Kristu tufuntirenu chengi mulonga nshimbi yenjilili mudi mosi hakuila luwi ni walala wenjilili mudi Yesu Kristu 18 hikwekala muntu wa mwana odehi nzambuku chitangenu hikwekala muntu wa mwana odehi nzambuku o mwana umuhohu wekala munchulu ya tata diina mulumbululi chachiwahi chitangenu chengi chapter 20 nechu hohenohu chapter 20 na verse 30 na 10 na verse 31 chitangenu chengi hamu Yohana chapter 20 verse 30 na kushika 31 naudi Yesu welili yinjikijilu yikwau ya ivulu
kumesu awachumbanji twindi hiya na isoneki mumukanda iwuku ilanga yeniyi anaisoneki kulonda mukuwelela nenu Yesu diyi Kristu mwana kanzambi kulonda chimukukuwelela mumoni wumi mwijina dindi. Anateka ni ngai? Insangu mushikumana. Nechu ndi? Echu na ukenga kudiza walala nechu. Bayi nchwambuku. Mazichu atanga mudi Yohana chapter 1. Chwamuyula Yohana nechu di. Indi Yesu wa mbaibolu hinyi nechu. Muvesi ya 1. Chwawana nao Yesu hinyi. Hatachi hadinga? Hatachi hadinga? Izuda hadingi? Izuda hadinga? Aha, mudi yume ngai? Yume ngai? Mudi izu? Ni yuma nchengi? Ni nzambi nechu. Aha, Yohana utashika kuchulumburira. Indiye so mbaibolu hinyi. Mumukanda wa nzambi anamuteri mwanta Yesu majina amavulu akulumbulula omumweka lilayi. Dichineya na kuchuleja chuma mumukanda wa nzambi bayi chuchidiulaku bayi chuchisekeshaku chinga tushaku yumanyi mana mulonga imu mukanda wa nzambi mwekala ntwambuku ntwambi ekala kudi kudechwa nchwano wa maseki ni muipomperu mweruka nene muipomperu mwekala ntwambi ni mwena yuma ikuwa yatangishanga muipomperu yeranga hii ya luwa ya ntwambi dichine chuno kenga kudiza mana enu mabambu chinga tutanyu mkanda wanyi wanzambi Yohana na kuchuleja chutia nchina kuchuleja ibai chutadikani nduku mulonga tradinga na Yesu wanyi hichwa mwenuku hinywa mwana ode mwanta Yesu chekarai kos ilanga Yohana wa mwenu chwawo shadene chudi Yohana wadinga hamu na mwanta Yesu nechu wadiri hamu yakuda nindi wendere hamu nindi na kuila yumanyi chenderu hamu adinga na kuila yumanyi na kuhanje kayuma ina kundamu kuwanta wanzambi nga nuku kwasha ana adinga na ikatu nechu mwanta Yesu wendere na wachumbanshi chwindi wadinga na wachumbanshanga hasa kwili 12 umu akachika odi yinyi Yohana nechu Yohana iu Yohana chuna kutena dika mbanji aswejele kukenga imwanta Yesu muna chiruki hoshenu mweno mnenu Yohana dika mbanji aswejele kukenga imwanta Yesu hoshenu Yohana dika mbanji aswejele kukenga imwanta Yesu chengi Yohana dika mbanji aswejele kukenga imwanta Yesu mwanta Yesu aswejele kukenga Yohana impinjimu adinga nakuda hino hakenga kufunta muyulu chadinga nakudau chipanda ken mumkanda wa Yohana nakole chapter 13 now Yohana welili ngai wakundamene ni hanchuri yanyi ya mwanta Yesu chinakutekana cheri mwanta Yesu chengi na wana saungide mkufwa wenjiri chengudi Yohana kudi watiri ichima muna mwanoki kudi kambanji mkwa mtiri Yohana ichima chamweni Yohana udina kumulondera mwanta Yesu yena hakosha nini indi unena udina kuchulondera hinyi muna mwiriko kambanji watiri mkwa ichima hinyi Peturu very good Peturu wa mtiri Yohana yumanyi ichima mwanta wakwiri nindidi hinsangu ye yuko neina kengi nami ashakamini no china kenza chengi nacho eshikwila mwenomu iya amina mutonda maweni mumukanda wa ukuru nawa mu testamenta ya ikulu kudika profetu mwaso jere kukenga kudi nzambi
ijina dindi hinyi ine mwani ijina dindi hinyi ine ijina dindi hinyi tiyule no aticha Sunday school aticha mwani ka profete nyakengere kuti nzambi nangashi mukwanuka kuti ka profeta asozere ukenga kuti nzambi mwanta Yesu mukanda wa hawa kengeri kambanji umunangashi ilanga ni nzambi ni yena mulonga nechu mukanda wa kulu nzambi wadinga na ukarakara na wanchu yamwe ndu kutonda mukanda wa uhana wa mwanta Yesu chenjiri wa tonde ruka mbanji windi chukumanuka Moses ne yera chudi waza tshiro aticha ine imwani enga aticha oku inyi no emwani no emwani mwani Yoshua ine aticha inyi ine imwani no ine imwani tunasubize kwa kule okay tangeni mukanda wa Danieli oshone Danieli munani chateme sheruka nyeru kudi Danieli waoshimwe nindi Danieli wasoje ukenge wa Daniel the beloved dichi Danieli di ka prophet wasoje kukenga kudinyi kudi nzambi nukusone kikulonda mbulu kuvulamya na necho dichi Daniel ndi dichini mwanda Yesu ni yena watondera ukambanji kindi umu aswejere kukenga ijina dindi inyi Yowanu amutonderi chakufuma kumuchima wanyi wa mwanta yomwene neinzambu kutonda munchu chidiwi bambu detra na kumwinka maana watera kutia kutama inecho twatera kutia kuwaha necho mlonga nzambi nericha kufuma kumuchima windi dichini necho nawa bai twikari nechadinga ipetuluku petulu wadinga na kutira mkwawu ichima datama ichumanyi hinshidi necho anugeni mumkanda wa kutachika mchapter 4 kudi mkwecho watiriri mkwawu ichima mjana kumuja jina dindi hinyi akansi na mkulu mpwaja iri mkwawu hinyi waja iri hinyi abeli chafumini hanka ichima mulonga mulambo windi autambwili wanyi kudi hinyi ni Petru nena watiriri mkwawu ichima dichiyo wanu na kuchuleja nindi Yesu hinyi izu muvesi ya 2 naudi Yesu chengi hinyi muvesi ya 2 chwatanga naudi diwa dingi na nzambi hamu kufumisha kudihi kutachi neana ashimu ni nao izu hinzambi china imudi inzambi muntu wa mchidinyi inzambi hi si pi ri tu inzambi hinyi spirit tu mwanda Yesu heno ukanda enzi amaseki hadinga na mujimba wa unchuku chinategani hadinga na mujimba wa unchuku wadinga hinyi chinategani kudikamina na kuimbao mwidimi dechu da kuyambeji na oluvare ekwa mwa kashikadeni kunu kuikerengi kana kuteka na chachu waingana magitaa jingoma na anchuka na kuletesha kuihizu mwisha akana kamina kana kuosha nao mwiuru mwadinga mpunga mwagitia ude hiya kuiura na hinyuko ena na kuchwime na kukudawa nchinyichu kutemesha nechu dichinau mwiuru mwadinga mkwenzi ishina dindi hinyi hakola chumanyi nao anyeru ejima mweneni zo Yesu akola chika okamina kalonga ndikaluwa kana lowiri hadi
tunagiri kwa kamina necho echo akayambeshi munacho shikuchimbirako kulonda kiti aina stanza ho ina wakirisha chwawa amina mnagivula meni mwani tieno na kwecho akana kamina kaluwa mulongana ashimu ni nao Yesu wadinga himukwenzi muyulu kama na nzambi mukwenzi inehi mwani nzambi anamteni muundeli nao ancient of days mulondadi nao ancient of days wakushankulu munati wakunyaka ya nyakuruka wakunoku yakoyo heno yakakanda itachigena wadinga deko dicho muntu amuchidona tweshikuikala himukwenzi chinjila nawa chengana mazu anakushimuna nao mwiulu amwene nizo Yesu akolora chikasa hintwambi mulongana mazu anakuifumisha kumukanda wa chimwekeshu ilanga himazu anakushimuna chuma china kwa kumweka na hambidi hanyuma ya kusaunga mwanta Yesu mukufwa hisangwina akundami kumpinji ya lukadi choke ikala hanu wanye chuna mkwele mwanta Yesu okay chinategani mwanta Yesu hinzambi hinyi hi spirit judi hamunecho dichiye ni unzambi spirit nzambi izu mu verse 3 naudi hinyi chenyi dinyi ilengi choshe necho lengi ilengi muntu amchidinyi kuikerengwe kala lenga kos mulongadi mulonga njejuma ile aile ngeri necho Rodius motoka nyowa kenga akashika nyota kaya wamuna daya maseki hama kwekala motoka na hama okay indei wakenga motoka nyi imani ino Martha ya wakenga motoka nyi kabu ya mchidinyi kala kasimati ngana Toyota ngai Toyota Makexi okay Makexi hinyi waichungiri inzambu wachungiri anchu anachungiri umanyi nyotoka dich iuna achungi nyotoka nani walengeri anchu wabadika kwa mana hinyi walengeri nyi ana mana kulenga motoka mudu munchu hinyi waishiru muramon kama na yuma yeju medama seke yambara yanyi muramon indi iwu Yesu chudina kushimu na wa Bible Yohana nindi hinyi izu hinzambi hinleng dikushimu na nao yena diwale ngeri yuma ye diwatu shiri ni nechu movuma wamvari jetu machiruka twadinga na kwa mayumanyi mayeri hitwavari kiri ituna kudayumanyi Munegu nengu dagwe chumako afwiriri muivumu hikos ilangi echu nzambi na chutongu na chutiru chuikale hano amaseki mulongadi na kukenga chuiringa hi chumwiluki chuiringa hi chumwiluki chumwiluki choshenu chumwiluki necho chukumwiluka nga inzambi kama na chinga tufuiruku ilanga hi mumukanda waye mumukanda windi kumwiluka nzambi chinga chunasambiri kumwiluka mwanindi ye Yesu mulongana na mazwadi havesing verse nyemo verse 18 tienu wa insang verse 18 chutangen chehamu naudi hikwekala munchu wamona ode inzambuku omwana umuhohu wekala munchuru ya tata dina mulumbululi chachiwai tongojo kenu mwani anyaya ode kuzambezi hano ichudi yawaye ode kuzambezi mchaganyi indenu
wayi kumchaka 2025 wabode kuchitokoloki chuma ncha kuchwali kuchitokoloki amvali okay anabula kuya kuanyi okay so nemuna okie kwiruka yumegera kuchitokoloki mugwira ngai chinga uyuku hela wiulu ana era denga hi aya kude nemuna okie kwiruka yumegera kuchitokoloki yiuleno ana mune mwana antangishana akuireje yumegera kudihi kuchitokoloki diche ine ukunyamuka ho chakubula kwiruka nijire yakuzatisha ukushika kuchitokoloki chinga wiuli necho hera wina muntu werukako ni nzambi kosi muntu natweshiku mwiruka nzambi chinga chuwani muntu wa mwiruka kulonda chuleji chekalai chinategani kosi muntu unatweshiku ya mwiulu chinga chuwani muntu unatweshiku tuchwala kudinyi kodi nzambi chinategani dichiyo wanu nindi izu hinzambi mu verse ya 4 Yohana nindi dicheng how many minutes chukuyona na minutes sanga hii session tunashana shingai tunashana 20 okay ilanga chine okay mu verse ya 4 naudi Yohana nindi hinzambi hinyi nindi Yesu hinyi cheng number 4 hinyi chitangeni verse 4 naudi mudi yena mwadingi wumi owu adingi chejeji mwanta Yesu hiwumi wa mchidinyi wumu haya nyaka mwanta Yesu hiwumi Paulo wasunekerera akakolosi nindidi chaka mweka nai Kristu wumi wechu mwanta Yesu di wumi wa haya nyaka di kushimuna neudi na mwanta Yesu mkuhanda kwei ukwetu wumi wa haya nyaka huambaka fako chinadegani mulonga yena hiwumi wa haya nyaka Yohana nindi mwanta Yesu hiwumi mulongadi chahandiri hamaseki chenjiri hamaseki oinsaunchukwi kwa tata chwa verse 14 yena chahandiri hamaseki mukuhanda kwindi himwadinga mwidi maku chinaye mudi mukuhanda kwindi himwadinga itongo joka ya nshiduku himwadinga itongo joka ya kufuma kudi satanako anukenu mwanta Yesu chamuchwaliri mungau mweruka mungau necho mungau di mudi amuna mwekara useku lula mu desert muunderi mulundanga mungau hera muchinkalampata necho muchinkalampata chafwiri chinzeya satana wesekeri kuira ngai kumudimba anyi mwanta Yesu kulonda mulonderi necho wetejeri wamukange nyumulongadi mulonga mwanta Yesu hinza okay hanu ichudi anya tramba ode ejima wechu ndi okay chine chwa tramba de mwanta Yesu watrambiru chashika mine maseki Yohana nindi mundiyena mwadinga wumu windi wadinga ichejeji chawanchu anchu amushinshikiri swi esekeri kumuwani na nyilonga akanye anke nimpinjina yakingeri kumujawo mwanta Yesu anamkwatile na mtwali kudanyanta amsombeshe kudanyanta ngai 1 mwanta umuhinyi Herod mkwao Pilato amsombeshe che kudanchuma kwao anyi akurumbija wanyi ja watu pristu amwani na mulonga neye yakutwala nawo dina mulonga kona ku court kuchota chanyilonga kuikerengi ila kushika kuna nawo echwe chumwana kusombeshera kunune mutwaleni kukananga anakwani na mulonga ne mwanta Yesu amukange kumuwana nanka na mulonga ilanga eriri ngai ampopelako chakadi mulo ilanga echwani chudi hinyuna abulika mulonga nika mugudinzambi twatwamba de kutwamba hishi dichuna yingi
Dikushimu na kachika nechu na mwanteso adi chambu nechu. Hinywa we ya ude manyu mundeo. Hinywa ya ude manyu mundeo. Amina kia kumona makomba. Amina ya de. Kuishenu. Enu kanda mnoni manyu mundeo. Hamwani amina ada wanyina ina kuhema. Ilaye wada kamuchima kambara mundeo. Ena kwe chunake kumona makombe yanyi. Ejima. Amina kia kumona makasa. Makombi anyi. Anakutia ansonyi. Anakutia ansonyi mulonge hili yuma yamba. Hinyuma yote kachuma kamgwa kushikola. Kapenso, karaba. Kwenda kutabojo. Muna monyi. Ematonjo kineni mwanta Yesu. Weiru kachuma kambala hira kuitela kanyanya. Chinjila. Mwanta Yesu. Hiriri chuma. Nichimu. Chatamako. Chudi hamu. China kutegana. Good. Muvesi ya 5. Naud. Yohana Yesu hinyi. Yohana nindidi. Mwanta Yesu. Wadinga chengi hinyi. Chukushima na nkatata. Mwanevide. Very good. Wadinga hinyi. Ichejesh. Chejesh cha yumanyi. Chejesh. Umukanda wa kutachika. Chwatanga nga naudi. Hata chinzambo warengeri ni maulu. Charengeri maulu ni maseki. Heseke adinga chumanyi. Mwidima bui. Hinyuati ya kwa kama mwidima. Inamakwa nemu mwidima ukwanzanza ni kwanzanza. Mwana ya ukama. Mama chumudu mwidima. Mwana ukana kwa na ukama. Mula mdu mwidima. Di charengeri nzambi. Maulu ni maseki nao heseki heji mahenzeri. Mwidima wa sweja wa kuna machikupu. Inkumi na kwa kosha nindidi. Kuikariche. Kuikara nchejeji. To. Kuikara nchejeji. To. Adina izu. Dawo shenindi kuikarichejeji. Di yinyi. Yesu Kristo. Di china kutuleja Yohana necho. Yesu hinlengi. Yesu di chejeji. Ona watu ngekeli. Hadinga mwidima. Mumpata munu mwishina mwenzeri. Yumanyi. Ishidi. Yena hakuinza na kuleta mchejeji. Chindi. Chejeji ochinao chelanga. Chatongekanga. Nechundi. Chejeji chatongekanga. Chatongekanga mu mwidima. Mwidima huwa treasured kujima. Chejejuko. Dichahandiri mwanta Yesu. Mukuhanda kwindi mwadinga yuma ya tamako. Mwenzeri ho nanka na chejeji. Ilanga echu. Mukuhanda kwechu. Mwamweka nanga mwidima mulongadi. Mulonga chukweti musongu. Munyichuma yechu. Musongu wangai? Washidi. Ishidi yenda isema nawa ninyi kabu nechu ndi. Kutwamba. Ajina jipensuru jamba jimuna kusenda kushikola. Ishidi. Mkwenu na shika raba kindi na vulameni. Watenda kwela ngai? Kumwinka neona kiwani. Kisendi kumadiki chuma kafundane. Mkwechu na kunonera kuwa holo. Hera washi. Ilange ine. Na kore kinyo kumwane. Nizatishenga ku. Tachuwai wanyi. Niona mwiruku wanyi. Watenda kuchwara kudintangishi. Teacher. Amadamo asa nawa anaraba mshiko makabidi kimushikora huko eteringa hii akasendi neshundi ne okusenda chuma chinaburu kwikara chei unekali ikombi dichimwanta Yesu tunadizi yuma ingai 1 2 3 4 5 chaino mpinji necho indiye som Bible hinyi hizu hinzambi hilengi hiwumi hichejeje
yuma ngai una tule ju hin mulongadi wadingi hamu wadiri hamu na mwanta Yesu wenderi nindi waosheri nindi wadinga na kwenda na kutangisha nsangu ya wanta wanzambi hamu na mwanta Yesu yowanu wadinga ikambanji aswejeri kukenga okudinyi kudi mwanta Yesu dichine chuna kukenga kudiza yuma ina kunda mkudi mwanta Yesu baichu ya kudana anchu aburiri kumwiruka mwanta Yesu ku ni lelo mwanta Yesu dina kudimwekesha kudi anchu kuzatisha izudi mukutanga izudi ndi tunachweshi kumwiruka kulonda ninechu tutweshikuleja kwakwe akwechu ndi ilanga ne mkanda wanzambu wa utanga nga wanyi yeuna tutweshikuleja kwenu mwalala mwaya mkanda wanzambi muna mtenu mwanta Yesu ine mukutashika kumuchumba majina nenu mukwenzi Yesu mwiulu chinjila mwanta Yesu mwiulu hadinga hi mukwenzuku wadinga hinzambi kadile hiya mulenganga kumunanu ko dizudi kwa necho kadilengi muna danu kindi hilengi hikwekala mukwa udine yenako hikwekala mukwa udine yenako dichi muchima wanzambi nindi enu anyana ejima ninami ninechwe ejima chunezi kunu antangishi chumwiruki yena kulonda chule chekara tata yindi chinadegani hakachika Maria na mwanta Yesu hinywale ngeri mkwao kosi muvesi ya 3 wati ya kwani muvesi ya 3 naudi wao shinindi kosi hinyo shinindi kosi tanga ku verse 3 hamkanda we naudi muru yidomwanyi yidimu okay now yuma yejima ile ngeri hikwekala chuma chale ngeri uchakubula yena kuchilengako munati yuma ye ni anju waile ngeri hinyi dichwale ngeri Maria hinyi Yesu heno Maria kanda ekaluku Yesu adinga deko chidine motoka ona mkwechwa oshindi wakenga kakabu kama cakes Toyota Makex okay dichidunu talen kudi munchuna lengi hera una chungi motoka necho hakachika motoka nanona muntu hinywenjirenga kude indene yokutangisha ne motoka di wasambiriri una kutangisha kachwaye akwechuma kwa dichina idimbu nao neimwani Maria wadinga ko wanyu mteno Yesu ko inchwambi Yesu wadinga deko ko heno Maria ko kosi dichi babale na yuma imwatianga yuma ya ivuri chwatianga hinka hinchwambi yalua ilange chwatela kufuira kwiruka yuma anyi walala chukuiruka ngai chinga na kutanga mkanda wanyi na kwiruka munaoshi inzambi okay chukuime na hena chainu mpinji ilanu kuyula maruyo muloko na sharing 10 minutes in 5 10 3 okay nukuyula maruyo anga hii ayedi yimu ya wamayala yimu ya wanyi okay au kidanyi number 1 tenaku izu dina kulumbula nao Yesu hiya mulenyeruku tenaku izu dina kulumbula nao Yesu hiya mulenyeruku kudama yara ndi iyo question ya wanyi okay inlengi tumusakiriruku Yesu akukenga ambanda akwena na kidide 10% oyo bamu sendi tetako vaku sendi tetako kuna shale na ambanda chukoshe nechudi
lumbulu lako izuda kushimuna nao Yesu hiwumi. Lumbulu lako izuda kushimuna nao Yesu hinyi hiwumi. Ambanda chuyenu mani chinaimudi yenga hoshen kwa mukida hoshen mani mulonga hideng Yesu di hiwumi chinaimudi yawambanda Yesu hiwumi chinaimudi chinaimugwira naudi Yesu wafanga ila wafwiri watokeleli mwijamu wakida de ila unakushako wanyumana wawoshaneidi wawoshaneidi Yesu wadinga kudi wakekala kuhaya akaye Yesu hiwumi wa haya nyaka hikala na no hakumi na yugu chinadegani dichinei unamutambuli yena wainsantu kishintakesha kumbidi eyi ukuikala na wumi wa haya nyaka mulonga yena nezina kuhandira mudeyi mwani nzamba kiswidi mazwindi chikutwaleka uchengi. Amen.